ye tia you ko sika you go the sika ye nya ban ba ko na meka se atoyire nkyere mu atu ye nti no sebe mu atu mu ni na no sebe me cham 1 month electricity bill when nya bi daga na ni boni ayefo Ghana for boni ayefo when you be nkruma time till now ye nya president ba ko na nka se or the want to water bill half po e chewta. No, there was none. Now for the first time in the history of Ghana obi abeto to niama ye menu nti watumi ama wunsuo amba kanea ebi bosumi nsia ebi de wo ho ye extend ma binom na wote wo say abanye hwema because o de brodi akudwa so ma yento nti na abanye hwema mami abra bi esi edwa no kra na wunya bi na wako mami ebra bi esi Ghana edwa no so kra no na wunya brodi ani bi na wo de akona ade abeye say tu no na mumu bi duku mu gidigidi e de ebegina social media for ye no mo ye disgrace to mothers. Those mothers are moya sad ye na mo ye disgrace she Ghana manya sebe we dwa ya kra wo de banche sha ho na ebo na ekomo atumi abaga mamo ejadifo na mo kokwan so mo ko ayi kodivu a Burkina Faso ni ho de ho na makofa brode na mo de abaga na beton e na de brode abu ama enkrofo obi aduadu oni fie die ntonti no o wira free say aban bi na abetwe ne amaso ye ama wa great ama ni muso wugina dwam na wudi o mampani atem wusi so ne mama miensa na awo o mama miensa na snobia papa obi aso amobra because you can you went into obi a went me for obi an go school for the first time oba bonia ya wuti Ghana obi de oba e go school sika na wutua ma na obi ni koto dan ma obi o East Legon obi di ma obi di ma appointees no yes ya de hwa o mama miensa na omo papa da ne nsa wiam na enkola ni be didi o omo be se we da wo ba so no oba bi etine ba bi etu ni kunu fo se yes ade we ma na mai ha yen na oye ma osi wunya ahwe yet the education any on went me afa wan kasa wo ba wa wo no wakoda ho ma be ma ne wada wo no went me afa ba akokura nwie school went me afa ba akokura nwie school Ghana ni ba na mu betu mo ma enne ma ne fo se hey amembo de ye behu bio Rollins no mu de ni na ye hu ye mu wire free ni na because enne de ye se bibia ba ye friend politics the obema was scared no ono na ese wo kokasa ma no na wonye boni aya wan kasa wukuro mu nya brode me no kokra enne nyame aye wadom brode na ba wo se yanto duro ni na ama enye se yanto bio yanto ni na ama unti aban ni nye yampam no na yankofa de oba ya brode du e wo Ghana ni na brode ba ya dua ne Ghana ni na no wo ba si ni na ya tigana ne ye kreburu ya tigana ne ye kreburu a ye bedi o enye de ye de koye adwuma eburu a ye bedi wo se aban ye hwema ugina wo se aban ye hwema na wo bat fie mba etifie anko school obi abadi school abrel wo se sa aban ne nye hwe nti no yan san kofa aban no ba ye na sebe wo tonkrano business no go here because na electricity ni o. What kind of sense does it make if you really want to build Ghana? If truly say Ghana is the agenda and Ghana is what we want to build at, why is it say NDC is against anything that will benefit everybody? Sadly, they are social democrats. Over America, Anka MPP, a Republican Party. Is somebody understanding me? Only say MPP or Ghana no. More, can I say liberal? Is it? No. Senator no. Leaning a bit, yeah. So a bit liberal, kakra. But we are no. And no, they are only there for the what? For the rich people. That's what it's supposed to be. Now, Sasanet here, they are there now. Party now, or no, so yeah, here for party. Mammy, papa, will show me. Party no catch us or no, yeah, here for party no. Or buy here for the or no,
oye ehiafo party wono ne party na nka de oye bia no ebu ehiafo yet oba ontumi mfa kwan ana said your friend policy bia emba yes social intervention a ebetumi ayeden abo obi na mebubo amamo mutie mebubo amamo President Akufo na di leap by semunim sa leap President Akufo na by capitation grant the other ones your friend is saying I want Maslock Mami Maslock e bia so sika na ye de brebre mu ni na me kireo se wo de o si se unhu de ebo a me kireo aban mienu we ya Papa Rollins na benso na onka 31 December women's movement one edwam ye chelo nkura na ye ma bi na lo nkura na bi we ya Papa Rollins a personal na se sebe wonye sebe ejobodo ye cha de epu a na ye ma ana Ghana for e refrain na Mahama kan no e true o he ye de nyama bi di agro he moma me ntra ma de bi a MPP aban de bi omo ba omo ye mamba enu ntina se mu se oba akutia MPP a na ye me ya se mu se youth especially the youth Jimmy for nkola no wo ye won hwie ye no hwini Jonas asefo aseproyefo na asebe ye sori a ye ni asempe na ye de nenam dance ni video house ya se no kubolo lifestyle Jimmy and that world na change over America kura gangsters kura na ya sesa de we ye gangster wuti wura mu ho wo de ane tramo e na wo de wani ato hwini Jonas so say obeya glass nko akwasie na wo wira firi say glass nko ai papa bi tried bi ba you yegu no and 1 minute bia aban bass na emu anu nti hwini Jonas your number 1 because wa kire o say eburu kire de aban bass na emu na say be Rollins onko fata takuramba ye Rollins na nkasa osa tata onko fe bia ma e go see say omo enwuna nso omo ko President Akufo ba ye kro kofa metro mass transit ba ye se obi a mfa bi adwumafo mfa bi schoolfo mfa bi yet na ho ena minianom say de ma wa ye no ayedin ye be di ye fiasem and wo jama dalega Mahama no obe gu no totally itanke chini Jonas gira wa wodi Akufo Addo atem say ye ni bass no na nka so aka tren say kurasi be ka wanu tum Jimmy ye free one and say akotu de koso abegu mu okra mo ye ne de me say here sanka Ghana for ye descend me I will never stop saying this Ghana for ye descend na and to who say NDC ni say oba ofi abeye campaign here Ay3ka ne summit enfinum aka wa don so a ho fatai wo da mu a na di be 1 week dey o mo be ba no kan ya o ma say sa o ma beg for white and red green no na ko atua gu no so na wa kire ne say ko kire me da bi a green book mu ni ama no wansa na wa wure fia kraman na wo a na ko wa release no hope mutia mo mame na ko mo hope a yom